Kpaaro yɛliya ni acta shɛba ni bi daa niŋ campaign ti NDC ni ka NDC ti kana nam ni ka anfaani shɛli ti na bi nya ka yɛn teei Kpaaro n pa shɛli a tammi maa Dagbani kpɛrigu ni pili hali ni zuŋ over 30 years ti laɣingu ti na ʒi mali laɣingu shɛli ka kpɛm kana di puuni bee ka MP kana di puuni NDC n di ka MP nim pa kanna ti laɣinsi ni Kandam Kayi Buta ka ti niŋ programs ka MP nim kana di puuni ti tim ti nuu ka di mali yaa pam ka di nyɛla NDC dahalibarika n bala n yi NDC MP ŋun nyɛ Atayisa ŋun maŋ daa kana ti yɛli ti ni ti ni mi ti yɛli muɣusira ni nyɛ shɛli di zuɣu gomnanti mi allocate 20 million Ghana cedis ni o zaŋ support creative industry di zuɣu ti drafting proposal ti maŋ ni bɔri yɛltɔɣa shɛli ka ŋun liidi ti chaŋ Ankara n ti zaŋ ti meeting minister ka ti ba nyɛ ti share of lala fund maa Kpaaro a daa sa proposal ka Tallyword ti du zuɣu maa hali ni zuŋɔ last year November ka o daa kana ti yɛli ti li di zuŋɔ 6 months n bala so ti ni ma maa ti bɔri sɔŋsim maa ka bin sɔŋ ti shɛŋa la bin kana ti programs ni ti sɔŋ ti shɛŋa la to yɛn bɔhami ma actors puuni ti ku lahi malila wɔbigu actors gba yɛlima last 8 years bee 8 years shɛli zaa wɔbigu gomnanti n daa di maa bo ka bi daa nya ka actors laɣingu din sani na ka bi MP so daa ni na mi n kana hali nyɛ ma maa a yɛltɔɣa maa a tom yɛrilimi ka di kpɛri tabi ni meaning a daa pun kala zaashee because a yɛli ti ni a daa niŋ a campaign ti NDC ka lee niŋ charge chaŋ tɔliŋ ti vote Honorable Abibu meaning a daa bi vote NDC maa gba a daa vote la wɔbigu di zuɣu a biri ŋɔ maa di ŋmanila kamani a zaŋlim na a bɔri ni a yuusi NDC n catch attention of Honorable Abibu n chaŋ ti nyu kom ka taali mi n nyɛli kom din nyɛ pun nyɛla strategy ka chɛ a ku tooi niŋ charge chaŋ tɔliŋ ti vote wɔbigu ka kuna ti chaŋ NDC MP yiŋ ti kpahiri o dundoli ka yɛn ni bi yooga ha biiri daa yooga dundoli maa gba a dali chɛ ka di puuni ko a yɛn na a daa chaŋ ti vote Abibu ni ka ti chaŋ Atayisa nim mini Suhuyini nim mini Loya Haruna nim yaŋa Abibu mi gba malila o gba mi malila dundoli tamali o gba yili biɛla tamali o gba ka a bi chaŋ ti kpahili a nya ka a tom na ti tabi maa bɔhiri ti ma ni NDC ni di bo ka ti nya NDC ni di so bi bɔhi ti la to so bi bɔhi ti la ti gba ni buhi last 8 years ya wɔbigu ni daa di ti ni ni paagi anfaani shɛŋa biɛla biɛla di ka na lihiri tooni ti lahi di pahi ŋɔ ban daa bi nyɛ binshɛɣu so dim suɣuri nyɛ ma maŋ yɛltɔɣa maa di ŋmɛrila nangbani kpeeni a chaŋla tɔliŋ ti vote Honorable Abibu ka kuna yiŋɔ ti kpahiri Suhuyini nim dundoya hankali bi deerili n yi kpɛrili di zuɣu maa dim suɣuri